ibiganiro n'amakuru tubagezaho bari mu mpande enye z'isi. Turabifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kubona ibyiza byose mwifuza. Niki tubazaniyeho muri iki gihe? Murabizi ko leta ya Gitega ndetse na leta ya Kinshasa, no kuvuga umubano w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se nanone umubano wa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umeze neza, ndetse barabanye ku buryo muri iki gihe basa naho bari guhuza ibikorwa ndetse bari guhuza umubano, bari kugira imigambi imwe, ku buryo muranabizi ko nyine banagiranye amasezerano y'ibanga yabaye hagati ya Evariste Ndayishimiye na Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta wundi Antoine Felix Tshisekedi. Ni amasezerano yo kohereza ingabo mu gihugu cya Kongo, Burundi bukohereza abasirikare mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya kwifatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Ni byinshi bahuze, muranabizi neza ko bahuje umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda bagakura ubutegetsi bwacyo. Uti urabihera he, urabikura he? Aho mbihera, reka twibukiranye. Ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri 2023, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko M23 niyongera gutera igihugu, niyongera kurasa isasu cyangwa se kafata kandi gace, nta gushidikanya azahita ateranya inteko ishinga amategeko akayisaba uburenganzira bwo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Impamvu rero ngo nuko n'ubundi ashinja igihugu cy'u Rwanda kuba aricyo cyamuteye, atari M23, ahubwo ngo ni igihugu cy'u Rwanda cyamuteye binyuze mu mutwe wa M23. Gusa ni ibintu u Rwanda ruhakana rukagaragaza ko nta nyungu rwakura mu guhungabana k'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho na Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yashinje igihugu cy'u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa Red Tabara wari umaze kugaba ibitero muri 2023, aho mu kiganiro n'itangazamakuru mu mpera za 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yashinje igihugu cy'u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Icyo gihe hahise hanakurikiraho gufunga imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo murabizi. Nanone kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagiranaga ikiganiro n'urubyiruko rusaga 500 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yarubwiye ko azatanga umusanzu kushaka gukura ubutegetsi bw'u Rwanda, kubera ko ubutegetsi bw'u Rwanda ngari bwo nyirabayazana w'umutekano muke mu karere. Ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Sasa rero yanavuze ko yifuza gutanga umusanzu we mu kubohora urubyiruko rw'u Rwanda, ngo kubera ko urubyiruko rw'u Rwanda ruboshywe. Ibyo byose ntibyagiye bigarukwaho, bikagaragaza ko hari ubufatanye, cyangwa se ibihugu byombi icyo bihuriyeho ari uguhurira nyine ku gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gishyigikira imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone u Rwanda narwo rwagiye rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR ushaka guhungabanya cyangwa se ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nubwo wo uvuga ko ushaka kubohora abanyarwanda, kubera ko n'izina ryawo rirawusobanura, cyangwa se niko risobanura. Uwo nta wundi ni FDLR. Mu minsi yashize byagiye bivugwa ko nyine hari abasirikare, hari FDLR yaba yaragiye yinjira mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo bifatikanye n'abasirikare b'icyo gihugu cy'u Burundi mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Muranabizi ko bavugaga ko hari imbunda zashyizwe ku mupaka cyangwa se hafi y'u Rwanda, no kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, bikavuga ko ari abasirikare barunzwe hafi y'u Rwanda aho mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi byagiye bivugwa. Kuri ubu birasa naho Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi bamaze kunoza umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Uti bimeze biti? Mu mezi make ashize u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twavuga ko bafitanye umubano mwiza, ndetse uyu munsi umubano wabo wateye intambwe nshya ku buryo bahuza umugambi wo gushyigikira imitwe yose irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti birabihera he rero? Mu binyacumi bike bishize, cyangwa se mu myaka mike ishize barirwa muri za 40, guverinoma ya Kongo yakoranye na FDLR, umutwe wanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko wishe abanyamerika bari bari mu rukerarugendo aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byahise rero umutwe wa FDLR ushyirwa nyine ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Rero hashize imyaka myinshi bivugwa ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorana na FDLR, ni umutwe ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda ukorera aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero buri bugatanga ubufasha kuri FDLR, ariko bukanatanga ngo ubufasha ku ishami rya FDLR ry'umutwe witwa FLN. Uyu mutwe wa FLN rero bivugwa ko rifite icyicaro mu Burundi ndetse rikagira n'ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi FLN yitwa National Liberation Force, ndetse bikavuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gutanga ubufasha kuri uwo mutwe. Iyi FLN rero ni rimwe mu mashyaka yihurije hamwe mu cyo bita MRSD, cyangwa se ni umutwe ufite aho uhuriye na MRSD. MRSD rero akaba ari nk'ishyaka cyangwa se nanone ihuriro ryashinzwe na Paul Rusesabagina uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu rero yagiye anashinjwa gushyigikira imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse bikavuga ko imitwe igizwe n'abarwanyi barenga 400 babarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ko FLN rero ari ishami rya gisirikare rya MRSD. MRSD akaba ari ihuriro ry'amashyaka yihurije hamwe rya Paul Rusesabagina, umutwe wa politiki washinzwe na Paul Rusesabagina ukorera muri Amerika. Iri tsinda rero ngo rifite abarwanyi barenga 400 ndetse bakaba bakorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe muri abo noneho rero kuba bavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifashe uyu mutwe, nuko hagati mu Gushyingo 2023 Major General Peter Chirimwami, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yagiranye inama na Brigadier General Antoine Hakizimana uzwi ku izina rya Jeva, umuyobozi wa FLN. Bombi rero baganiriye ku bijyanye n'ubufatanye hagati ya Kinshasa n'abarwanyi ba FLN. Amakuru aturuka muri Gitega yagaragaje nk'uko byaganiriweho ko ubufatanye n'ubundi bukomeje kuva muri Werurwe 2024. Bivugwa ko guverinoma y'u Burundi yemeye icyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo gushyigikira imitwe yitwara gisirikare irimo na FLN kugira ngo batange inkunga kuri iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa se ishishikajwe no kugaba ibitero by'iterabwoba mu ntara zo mu majyaruguru, cyangwa se mu ntara y'Amajyaruguru no mu majyepfo y'u Rwanda. Bivugwa ko u Burundi bwemeye inkunga nyine kuri iyo mitwe irimo na FNL, kuko bo bemeye ko bazorohereza izo nyeshyamba kwinjira no kubona amahugurwa no gutanga inzira ku barwanyi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo binjire muri FLN mu ishyamba rya Kibira. Ni ukuvuga ko kimwe mu bintu leta ya Gitega yemeye, icyo nyine leta y'u Burundi yemeye, ni ukuvuga ngo habayeho ubufatanye cyangwa se icyo nakwita amasezerano hagati ya leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo bashyigikire imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero hari abarwanyi nyine ba FLN bakorera n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari n'abandi bivugwa ko bakorera mu gihugu cy'u Burundi nk'uko twamaze kubigarukaho. Aba rero barashaka kwihuriza hamwe kugira ngo batangire bagabe ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi rero hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeye gufasha nyine aba barwanyi mu gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se mu kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo leta y'u Burundi yemeye rero harimo gufasha n'ubundi iyi mitwe, ikayifasha kubona abajya muri icyo gisirikare cyangwa se abajya muri uwo mutwe, ikanayiha imyitozo, ndetse igatanga n'inzira ku barwanyi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo biyunge n'abandi bari mu Burundi, cyane cyane mu ishyamba rya Kibira. Aha none urumva bitangiye gusobanuka, abakunzi babisobanukirwa fisho. Bivugwa ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yafashe icyemezo cyo gushyigikira imitwe irimo na FLN nyuma y'uko n'ubundi byumvishijwe na Evariste Ndayishimiye. Kinshasa kandi ni ukuvuga ko nyine perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaramubwiye ati ariko nta kuntu twafasha FLN kugira ngo dushyigikire rwose uno mutwe
rurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda, dore ko twanabyiyemeje nk'uko nyine bagiye banabigaragaza mu magambo yabo ko biteguye gutanga umusanzu mu gukuraho cyangwa se uwo ari we wese washaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kandi murabizi ko iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ishaka no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bikaba bivugwa ko rero nyine uyu mutwe waba uri gushyigikirwa n'ibyo bihugu byombi. Evariste Ndayishimiye rero yegera Felix Antoine Tshisekedi ndetse amwumvisha uburyo rwose bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze muri iyo mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda irimo na FLN. Sasa rero ikindi kintu cyashiduye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uko uyu mutwe wa FLN warwanye ku ruhande rwa Wazalendo. Wazalendo murabizi ko ari ya mitwe yihurije hamwe ndetse ikabishyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Rero iyi FLN yarwanye ku ruhande rwa Wazalendo mu gace kita Rubaya, mu gihe M23 yari iri kurwana n'aba barwanya. Leta rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twatangiye tubabwira ishinja igihugu cy'u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse leta y'u Rwanda yo yagiye bihakana, ndetse leta ya Kinshasa yiyemeje rwose ko umutwe wari wo wose wiyemeza kurwanya M23 ndetse no gutera igihugu cy'u Rwanda nta gushidikanya leta ya Kinshasa izahita itanga inkunga kuri uyu mitwe cyangwa se kushaka gukora ibyo ngibyo. Burundi rero ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barabizi neza ko FLN ari umutwe n'ubundi ukora ibikorwa bisa nk'iterabwoba nka FDLR, bose rero bakorana. Icyakora ntibazi ko iyo mitwe yitwaje intwaro ikwirakwiza urugomo mu karere kose atari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero tubikesha n'ubundi The Great Lakes Eye igaragaza ko cyangwa se sozi ivuga ko rwose bigaragara ko Tshisekedi na Ndayishimiye batifuriza amahoro akarere, ndetse ko ubufatanye bwabo buri kugenda bugerwaho mu rwego rwo kuhaza ibyifuzo byabo byuzuyemo urugomo n'akajagari mu karere kose. Ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza kandi muri byiza byose mwifuza.